Ku isaha y'isa 7:05 zo kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Gashyantare 2020, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nibwo rwatangaje ko ku gicamunsi cya tariki ya 13 Gashyantare 2020 rwashyikirijwe umuhanzi Kizito Mihigo n'inzego z'umutekano. Mu butumwa banyujije ku rukuta rwa Twitter, RIB yasobanuye ko Kizito Mihigo yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo ajye mu gihugu cy'i Burundi. Kizito Mihigo yari wakatiwe n'urukiko rukuru igifungo cy'imyaka 10 mu mwaka wa 2015 akaza kurekurwa muri Nzeri 2018 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika. Ifungurwa rye ni imwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri idasanzwe yemeje ifungurwa ry'abagororwa 2140 harimo Kizito Mihigo ndetse na Ingabire Victoire Umuhoza. Ibijyanye no kuba yatawe muri yombi kuri inshuro agerageza gutorokera i Burundi ntibiramenyekana niba hari ibindi byaha yaba akurikiranweho byamuteye gushaka guhunga. Gusa RIB ivuga ko kuri ubu akekwaho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko agamije kujya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu ndetse n'icyaha cya ruswa nk'uko binyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter. Uru rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kandi uravuga ko iperereza ryatangiye kuri ibi byaha akekwaho kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Inkuru y'uko umuhanzi Kizito Mihigo yatawe muri yombi yatangiye kuvugwa mu gitondo cyo kuwa 13 Gashyantare 2020, aho byavugwaga yuko Kizito Mihigo yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka umupaka w'u Burundi. Aha kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaba utaragira icyo rutangaza kuri ritabwa muri yombi ry'uyu muhanzi Kizito Mihigo. Bivugwa yuko agiye gukurikiranwaho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'itegeko, aho yari agiye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu ndetse n'icyaha cya ruswa nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Uruha agaciro ukomeza kudukurikira umunota ku wundi, reka twibutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu dushyizeho muri ako kanya.